करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ, कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या 저는 키가 너무 땅땅 갈고 저는 라인도 잡히러 땅땅 보이러 타고 키가 거 Hello dalok bai tong bai kha khayo kaham tong payo na lam sogu hai no hai tini ni te kaisa kota video tini angnok no sanan thangi tong kubongma breaking news tui narok ekdom happy bong nai tai kinarok bad do feel khainai nok sai jaman dalok tamo ong breaking news. I hope narok saimai nya han bogi video no pura full kena jeknok joto no kaham ke saiman everything kaham ke saiman nai. So let's go. Hingke dolok norok kaham ken saiman Thaniel debor mano boi nai Thaniel debor matak GB hospital klaija ekdom serious condition no GB hospital klaija nangkha ke omo bunaro kaham ke saiman jemoni je main reason ke norok kaham ke saiman borok borimala nyan thangtini o je bo borimala nyan logi dikha Sanjay debor mano hingke a jaga o poila ke jong saiman o burui ni mokha puja je Sanjay ni burui ni mokha puja ka puja ni bini yong songji Thaniel debor ma bai kotha debor ma borok duijona no boi nai omai khai ni jong saiman omai ke na jong afwa omai ke na jong je kok abai ongman jong khnau lekin tabo ke jong saiman kha je Thaniel debor ma bai kotha debor ma no bunai ke tinjona borok si buin khana kata tabo ke jong saiman ka tinjona borok tau Bangalore rogo kharpai tongkha a tinjona borok mung bunang nang kam ke saina no masan mongkha Rakesh Deborma Somendra Deborma Santosh Deborma I dolok I tinjona borok no kathar bai Thaniel Deborma no bulayo ta tai borok no pui tongman joros phai sok pai kha sasalang utom debona phai borok no basi riman chiu haya hingke a jaga o afro no langma cholang khamun Thaniel bai kathar kedolok khananya ji sasalang bai utom tam saka Thaniel te kathar no bukha Muma jagaole ang bongno buya ang andol da omolni aroni phaibro binaro ang maiti sai ko phaibro ang nogo phaibro ang borokno o incident nungjak nukha nugui yakoi ang bathagui yakoi sengka tamong ongya hnai ang borok aro bujak ma nugui yakoi sapsa tongkhaino yango dara bo phaikya angkai bono narigui yakoi ang gana wansabari tongo aroni tui 500 ml na harai bongno tui khani ui akoi seng mana khai yakoi nogori loika darabai kanai seng mana khai nogori rohoka ajarawo scooty chalui de borok nogo thangi mankha eu ko scooty o boxai nai ka yang darano ge je jorawo nung ang lama te phai tongfru Thaniel be kathar no nukha nung abo a jaga o Thaniel be kathar no nung bo bahai condition nukha afru borok lamo akuna wa suklaijak afru Thaniel be kathar no bunai rok to tong I tongo a borok no nung kahang ba sinui daman sinimano ge nung miawo sharing ni jorawo sirai thanawo thangka hani sawi mankha jung angka thara thangka nung seng rihinjaka abon bagai mathangka rihinjagai mathangka ge nung je bunai rok ni mung rok le sirai thanawo thangai naimo thangbo dolok no information darkha borok bungle asol ang wasuk sisukmaya parani borok buya kisa para hasalbla tofano bongni sinu angkai seng aro thangai yako bung saimangka agokha je jorawo Thaniel te kathar bujagui tongmani nung to nukpha kya na engke a bunai rok bai nung afuru kokra saka je o uro bari bui tongfuro bunai rok bai nung kokra saka sa bubaima pore da na bujak pro nung nukphai furu nung to nukphai kya Thaniel bai kathar no achuk laijak sakha myang laijak bujagui ga jorao tongui tongo je bunai rok ba thayo no ge nung je jorao nukphai furu nung a bunai rok bai thaisa se kokra saka kok sawaya ko mana khaikya tamro khini angkha ta busidi angkha ro hoba sidi rakni ang mana khaikta nung o jarao saida mansa obo Nobin Chaudhary parani borok Thaniel kathar hinai sisini ang bongno sinia borok jefro Thaniel bo GBO ekdom serious condition hin klaifru se ang bong manbayo ge miawo nung jetu thanao bo thangka ba nung bunai rok ni mung rok sawi de mankha saimangka amia thaga bongni clear mung saimangka ge a jaga ko ni ya karina karai
Next update ka dolog je Amit Shah belekin joli ka parliament belekin joli jogi saka illegal immigrant ungna masa pistol ti chawi kongnai masa nai chokoi nai patharna hini bosau but bang poito khaime abusarti kubiyong mano obukuno poito khaijang ni kokya jodi no Amit Shah icha khaika ke Bangladesh ni borok no illegal immigrant ungna bo rohori mano bini icha ka rohori mano Amit Shah asusi rohorna ja thinke bo puilan chimi rohori man tau phon rohorna hik rohori mano a action tawi na je hui tong asusi pistol roi kongna sau तलक खनाइन पार्लियामेंट अमित शाह तम कोक सका करते हैं कोई घुस गया तो क्या हुआ कोई घुस गया वो बचेगा नहीं यहाँ हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा बचेगा कोई इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं नीचे सुरंगें बनाते हैं और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए अरे भाई आपके मन में तो आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी आप बुलाते थे वीजा देकर क्यों घुसेंगे घुसने की जरूरत ही नहीं जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहाँ आते मानवर अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं Next update ka dolog na news na khanaman pore na jekpon na belekin tong nai tamo hinba news kaisa national media channel tong ta dolog na kamken semano NDTV channel una kamke semano u channel bus kotoma national media channel aja gani media ra thangai David Miller singno sungka tangoi no ago tola to Delhi wo himi thangan na kandar gari bai thangi man no train bai thangi man no flight bai thangi man hini umai sungka tangai nai asok 25 kilometer no umai kandar himi thangna na kain chungui ang belekin tong jaka tangai tong thudaka dolog nang saidiman aja ka to David pura kamken srai saka tai umum aja ka tong thudama reason kemasi taugle Amit Shah jongbo video no nai sinai nuk sinai buji sinai poila chinti pura kokbai chung video khai umuke bujiya naiya taugle buji sinai nai sinai umon bagi ang belekin tong thudaka chi dolog ke David tam saka kyak khanawi nai di they claim to be still in a slumber. डेविड जी ये बताइए ये जो 2500 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा आप कर रहे हैं ये क्यों आपने ये फ़ैसला लिया और जो मुख्य कारण क्या है और किस परिस्थिति में आप लोगों को ये फ़ैसला लेना पड़ा? परिस्थिति हमने पैदा नहीं किया, परिस्थिति गवर्नमेंट ने पैदा किया क्योंकि तिपरासा एकॉर्ड का जो भरोसा और दिलासा जो दिलाया गवर्नमेंट ने ही दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने का वायदा करके गया था लेकिन 18 महीने बीत गया अब भी उनका कोई अता पता नहीं तो इसीलिए हमारा ये ड्यूटी दायित्व बनता है कि हम गवर्नमेंट को अगर वो भूल गया हम लोग को तो उनको याद दिलाए कि आपने ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड किया था और हम जो समस्या में है त्रिपुरा का लोग इसको समाधान करने का आपने जो वादा किया था वो पूरा कीजिए ये हमारा मेन मोटिव और मकसद है और डेपुटेशन तो पहले भी हम लोग दिया है अभी भी देंगे लेकिन पहले उनको याद दिलाना है और जो कि तिपरासा लोग त्रिपुरा में समस्या में अभी पड़ा हुआ है और त्रिपुरा में अगर आप लोग समस्या का समाधान नहीं करेगा तो कम्युनल टेंशन्स भी बहुत बढ़ रहे हैं तो इसका दायित्व तो गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा क्योंकि जब हमारा हाथ से निकल जाएगा कोई समस्या अगर हम टाइम में अगर कोई रोगी का चिकित्सा नहीं करेगा तब हाथ से निकल जाने से उसको चिकित्सा करने से भी ठीक नहीं होगा जैसे कि मणिपुर में वक्त रहते अगर आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया कोई अपने कार्रवाई या कोई समस्या को सुलझाने का आपने कोशिश नहीं किया तो ये मणिपुर आपका हाथ में है आप देख सकते तो इसीलिए मेरा सोच है कि हम दूसरों को भी जीने देना चाहते और ख़ुद भी जीना चाहते जब बांग्लादेश में और 1971 का वॉर हुआ और जब 1949 से पहले नोआखाली राइट हुआ तब हम लोग दूसरों को भी जीने देने के लिए ही हम लोग आगे आए थे और ख़ुद भी जीना चाहते थे तो लेकिन अभी ये पॉलिटिकल मोटिवेशन बहुत सारा पॉलिटिकल मोटिवेट के कारण पॉलिटिकल एंगल्स के कारण त्रिपुरा में ये कम्युनल टेंशन्स बहुत बढ़ रहे और ये बात सच है कि त्रिपुरा में तिपरासा लोगों को दबाया जा रहा है और इससे हम लोग निकलना चाहते हैं और ये समस्या सुलझाने का एकमात्र जो दायित्व है ये सरकार का है केंद्र सरकार का है।
Next update dong kha dolok o beleke no kha khamjong nai tamu update dong saideman kaisa school o student dong no student dong ni je umoro kha age dong kha 10 to 12 year ta a jaga ni master ni mong kha devisis borwa botam khai ki dolok nok saideman a school ni student dong na je chikin chirai tong nai rong no khe rohori nai je okra rong na ro nai tam kha saideman dolok private video phunu goi tangkha private video phunu tangkha it mean bo rom phirna ni sai to goi tangkha hai kok tabung dino jung je master no sung je jung guru ta phinu wan sung nai a guru si umai ki sam hamya khai tong hungke tai tam sasinai kubunyo ubo pura kalyuk no tam jin chopai ka tam jor sopai ka tam ni jung thangnai jung khnai ma kha nijin bata nijini ma jung ne trap khaine ba ke bathar pe kha tabo ke master si student no ma khainai jung tai tam sasinai je master no guru hin jung wan sung jung guru hin jung mani jung respect jung sonman khai jung a master si chrai rong ni khukti kya khnai ni dalok chrai rok tam saka 고비는 그를 아주 그랬던 거. 어머 글쎄. 그 팀이 뭐 비니 엉거 들랑리도 잘했던 거. 뭐 살이 땅 가겠어? 무엇이나 아주 안 나왔던 거. 무엇이면 아수고 너나 하랬던 거. 너나 한말 버리 땅 가겠어? 땅 해서. 꼭 잘게 땀 미하게 부는 거. 미해 부는 거. 앞으로 사부 동사는 뭐 막 앞으로 지나가 가고 부는 거로. 그래. 최중나. 그 땅이 탕사 보고 막 사와 할게. 타야 멋있는 거. 그 머린 캐는 탕나나 뭐 해디 봐. 는 길이야. 최중으로 아무 해 탕봐. 안 파에 흔적지 보이는 게. 땅 히링 사버. 만약 kuno ama hai mani rok sana dari ngal kuno trok dastar ama hai nana ni bagoi ba ama hai tam hai be duin ba 마음이 롱나 파지 힘을. tam mani yer na hai duin ba ba 엉거 땀 등자는 많이 롱나 파지. be thungjane mani che na phai di nu ke norok pal khenai mi adi ba tangi nona smiring ba ba ke nung je aba hai ke ring khaman thangka thangai tang khai ke ba tang ke nor na 어머니 로 하거리 봤네. 나 어머니로 해야 봐. 하이너 꼭 따다 사워. 꼭시 따다 사워나. 까프로 땅 가게 봐 마니로 해야 가래. 빈 고기 밤을. 빈 엉거 어피스 콜라. 아바이 가야 봐. 그 앞으로 사부 가야. 대야로 사부 가야 당. 엉거 뭐라 엉거 지금 가야. kita lok nok tai comment khai chen umai master non tam khai man jana nong ya ko power tong khai khna master non tam khai umno nok tolok cha comment khai chadi